clear tu te in zain chi bai le ve kule kanrama hian engtika nge Delhi Aam Aadmi Party AAP te anga sarkar in re bolna tha sarkar thiang hlim corruption a fi hlim education system nei tha meichia te him na ngai poimo thalai te ta na eizon na siam sak thiam le electric bill tui bill damdoi ina in entir na man le damdoi le na man free siam sak thei sarkar kan nei veang miram mai nan thei chuan enga nge kanrama kan ti thei lo bi kang corruption om lo na sarkar atanga tranpui na scheme sang sang mire thei te hnen thleng phak sarkar tha sarkar thiang hlim siam turin nang le ke mizo nula tlangwal thalai te in buat sai thewang u ole tun tum kan video a chuan ESIC Employees State Insurance Corporation Ministry of Labour and Employment Government of India Hnaruak Social Security Officer SSO Manager Grade 2 Superintendent Anti Blockchain Hnaruak deal theite tuntuma hian kan en haule donani ama saberin post work za than enila post work zongjong za thi post som kwale pathum ani a UR category tan post somli le pathum SC tan post pakwa ST tan post pariat OBC tan somni le pali EWS tan post pakwa arwaka ti chuanin avain post som kwale pathum arwakani ESIC Hnaruak Social Security Officer na anlak tur hi a nget a regular basis vek ani donani Hlawh bi pay scale han en masaila pay level 7 an Hlawh donani chu cheng singli sangli zakua atanga nuai khat singli sangni zalin kar an Hlawhnga chu salary pa nga yani donani chu ba ka chuanin DA te HRA te DA le allowance strong te kha an latel theidon bokani deal tura thiam na nei ngai te han en le ila graduate to photan he na hi deal theidon ani abik takin commerce le law management subject a graduate du sakbik ani donani tin computer lam thiam computer basic antinan MS Office Excel kan ti te khatiang te khan thiam turani bokani kumbi thlia han enila kumsomni pakhata tanga somni le pasari in kar in an deal theyanga STSC tan kumnga ngai na thiamna om donani ti chuanin kumsom thum pahni thlengin an deal thei tinani chu apply dan tur han en leila online atanga apply turani dona online na apply na tur link chu www.esic.nic.in khamia tangkhanin apply turani donani direct apply link hi hemi video description a hianin a link kada kan lo check out don nia last date of online application form hi April ni som pali thale April ni som pali last date of online application ani donani chuani application fee hi STSC tan cheng zani somnga ani anga general OBC tan cheng zanga ani don bokani online application form fill up huna hianin documents poimo kan share turte oma chungde chu pakhatna photograph passport size kha 20 to 50 KB size a khan resize turani donani tin signature hei hi 10 to 20 KB in kara da turani dona tin a left thumb impression 20 to 50 KB in kara kanda bokanga tin handwritten declaration kha 50 to 100 KB size a kan arrange donani scheme of examination exam patran exam procedure han en leila hemi exam a hianin phase 1 phase 2 le phase 3 om dona phase 1 hi chu prelims ani dona prelims a kan mark muza te hi final a merit lisa khanin an chiar tel don lawani tin prelims week a hianin cut off mark qualifying marks kha 35% STSC tanani donani phase 2 big hi mains exam tiania hemi hi chu final merit lisa khanin an chiar tel donani kan mark muzat kha qualifying marks hi 35% tho ani donani kaini STSC tan phase 3 computer skill test le descriptive test b kani dona qualifying marks hi ESIC board official am khanin an decide donani tichuanin exam syllabus an en le taila phase 1 big prelims kha objective MCQ kan ti kha ani dona paper pathum om dona paper 1 a hianin English language 30 question 30 marks 20 minutes paper 2 a reasoning ability 35 question 35 marks 20 minutes ani lenga paper 3 a quantitative aptitude 35 question 35 marks 20 minutes tichuanin avain 100 question omanga marks za punga darkar khachung chana hun kan nei donani negative marking 1/4 0.25
khami kha negative marking om dona kan chan lo chuanin 0 mark kha ni deuh top maya negative om don lawani tin kan soita kan khanin prelims exam big ama khi final marks merit marks a khanin chiar tel ani don lawani phase 2 main exam an en le taila hei po hi MCQ objective thau khani le dona paper pali om dona paper 1 general intelligence and reasoning 40 questions 60 marks 35 minutes ani dona paper 2 a hianin general awareness 40 question 40 marks 20 minutes ani anga paper 3 a English language 30 question 30 marks 30 minutes ani lenga tin paper 4 quantitative aptitude a hianin question somli omanga marks somruka punga 35 minutes chunga chanzo turani donani ti chuani vain questions a somnga omdona marks a hni punga darkar hni chunga chanzo turani donani negative marking omlenga 0.25 1 by 4 khami mark kha i negative marking omle donani tin hemi mains exam kan mark mo hi chu final marks a khan merit list a khanin chiar telani to donani phase 3 b khi computer skill test le descriptive test ani dona computer skill test yan mark somnga punga tin descriptive test yan mark somnga punga minute som thum darkar chan ve chung ve chanzo turani donani khami computer skill test bi ga khaning typing word typing chi kha mark som ni ani anga tin slides preparation of 2 PowerPoint slides kanti PowerPoint ang chi kha khami kha mark som pudonani tin preparation of table on MS Excel big kha table siam kan tiang chi kha mark som ni pudonani ti chuanin full marks som nga ani donani descriptive test big a khanin question pahni omanga essay type ang chi kha essay yang chi kha omdona essay jiang kha pahni omdona mark som nga apunga 30 minutes chunga chanzo turani donani ti chuanin ka soita kan khanin hemi na SSO kanti last date of form submission aniang chu online application form fill up nung ber chu April ni sompali sahni le somni le pahni ani donani thale April ni sompali last date ani chu Hnaruak tharlam video apply dan tur exam in buat saina tur live study materials kanti 13 question te imamoni chuanin YouTube channel hemi keima YouTube channel membership hi lo join anga video description a hianin membership join na link kha kada boka kan lo check out don nia